श्री स्वयम्भू धर्म धातु ज्योतिरूप उत्पत्ति जोगु पवित्र भूमि एवं क्रकुच्छन्द कनकमुनि व शाक्यमुनि बुद्धबिनीगु जन्मभूमिया रूपे प्रसिद्धगु नेपादे बौद्ध आदर्श जायाचंगु देख प्राचीन काल निसेहे बुद्ध धर्म व बौद्ध संस्कृतिया केन्द्रया रूपे विकसित जुयाचंगु थुगु देशे बुद्ध धर्म प्रचार जुया बौद्ध संस्कृति बोलना चंगु खनेदु जजलपा नेपाल च्यानलया नेवया जाजो नेवा मसिका स्वयाजना दिपी सकल सकुमी भाजमे जुपिन्त दुनुग्ल निसे लस्कु सेनाजना जी अनुषा प्राचीन काल निसे हे बाहा भइपतिक ल्याका वया चंगु धर्म रीतिथिति व कला संस्कृति हे छिगुदेया जीवित बौद्ध धर्म संस्कृति खदासा थिथि बा बहि व चैत्यत दोगु सोनिग ऐतिहासिक व सांस्कृतिक दृष्टिकोण युक्को हे जोंग्यागु थ्याख बुद्ध व बोधिसत्व पिनिगु मूर्ति चैत्य एवं धर्मधातु मण्डल निसोना तगु थनया बाहाबही वास्तुकला चित्रकला व मूर्तिकलाया छगु अनुपम नमुना नख थतेहे थौये जाजो सजिमिस यलया छिन्चाबा बा मध्ये आफला विशेषता जागु ऐतिहासिक व सांस्कृतिक दृष्टिकोण प्रसिद्धगु छगु बिहार लक्ष्मीवर्ण संस्कारित रत्नाकर महाविहार हखबाहा व थोय बिहारे विराजमान ज्या बिजानाचौमा जीवित देवी कुमारिया विषय तकया छगु रिपोर्ट तयारिया नागुदु स्यादिस नेपादे प्राचीन काल निसे बुद्ध धर्म व बौद्ध संस्कृतिया केन्द्रया रूपे विकसित जुयावया चंगु पवित्र स्थल ख थन विभिन्न इले थ्याथासे आपला बौद्ध विहार निर्माण जुया चंगु दुधासा थोय बौद्ध विहार या छचाखेर बौद्ध धर्मावलम्बी पिन्छ थपिनिगु बस्ती देगावया चंगु खनेदु बुद्ध धर्म व बौद्ध संस्कृति या त जीवन तथा बिहावया चौपी बौद्ध धर्मावलम्बी पिन्छ थपिनिगु बौद्ध बिहार या त न थौ तक सुरक्षित यानावया चंगु खनेदु श्री स्वयम्भू धर्म धातु ज्योतिरूप उत्पत्ति जुगु पवित्र भूमि एवं क्रकुच्छन्द कनकमुनि व शाक्यमुनि बुद्धबिनीगु जन्मभूमिया रूपे प्रसिद्धगु बौद्ध आदर्श जायाचंगु देख नेपादे छगु इले नागवास्या रूपे दह जुयाचंगु थुगु थासे विपस्वी तथागत बिना वेका थकुगु सधर्म ज्ञान्या ज्योति सकफन खैका थकुगु जुल लिपा थोय थासे मञ्जुश्री गुरु दहया लपिछोया सोनिगले दुने मानव बस्तिया लागि उपयुक्तगु बुद्ध धर्म व बौद्ध संस्कृतिया केन्द्र नेपाल मण्डलीय रूपे विकास यागु ख धार्मिक एवं सांस्कृतिक केन्द्रया रूपे महत्वपूर्ण गोथुगु थासे आपला बाहाबहित निर्माण नातगु खनेदु थुकी मध्ये न सोनि गया येला नगरे निर्माण नातगु लिच्छवी कालीन खनेदुगु छगु बिहार ख रत्नाकर महाविहार येला ल्याकु पश्चिम पाखे सोयावे बले गाबा वाया लसिथे हवे पाखे छगु बिहार थोदुई थुगु बिहार या त हे रत्नाकर महाविहार थाइगु ख थुगु बिहार चिगुदथुई हबाहा हखबाहा वो हुखुबाहाया नाम ना जाया चंगु ऐतिहासिक बिहार ख गुकिया त लक्ष्मी कल्याण वर्ण संस्कारित रत्नाकर महाविहार न थ्यागुया रत्नाकर महाविहार हुखुबाहाया निर्माण गबले जुल थैगु प्रमाण मदोसा जुजु लक्ष्मी कल्याण देव वर्मया पाले देखुगु ख थैगु ख वेकया नाचुना लक्ष्मी कल्याण वर्म संस्कारित थया तगुनी अनुमान या फैगु ख जुजु लक्ष्मी कल्याण देव वर्म थगु शासनकाले छनु मगसे यलया होखु अथे थैगु यलल्याको दुगु थासे प्रज्वलित रत्न छग खंगु जुयाचुन अथे जुया वेकन उगु थासे छगु बिहार निर्माण यागु इच्छा जुया थ स्वयं न प्रवजित जुया अन
थगु नाम लक्ष्मी कल्याण देव संस्कारित बिहार देखुगु ख थैगु थापुदु नापा थुगु बिहार होखु यल ल्याकु अथे थैगु मंगले अवस्थित ख हो धागु होनाचंगु हो खु धागु खुसी थथे निगु खुसी होनाचंगु थासे निर्माण याना तगु बिहार जोगुली थुगु बिहार या त स्थानीय पिन्छ होखु बहाना थ्यागु या लिपा थोय होखु शब्द अपभ्रंश जुया हख बहा जुवंगु ख थैगु थापुदु अथे जुया थौ तकन येले करुणामय या अथे थैगु बुंग देया र चात्रबले यल ल्याकु पुलावने म होखु छिखल थ्यागु चलन्दु नापा जीवित देवी कुमारी न थनहे विराजमान याना तगु ख लिपा मल्ल जुजु सिद्धि नरसिंह मल्लया शासनकाले ल्याकुया निर्माण या त मछिना थुगु बिहार गाभा त्वाले स्थानान्तरण यागु ख थथे ल्याकुली दया चंगु बहा जोगुली थुगु बहा या त ल्याकु बहा न थ्यागु या अथे हे ल्याकुली बहा चिकेम जीवित देवी कुमारी या त न थोय बहाले विराजमान याकु गु खनेदु अथे जुया थौ तकन थन कुमारी माजु विराजमान जुया चंगु खंके फै थथे कुमारी विराजमान जुया बिजना चंगु बहा जुया थुकिया त कुमारी बहा न थ्यागु या यलया चिन्चाबा बहा मध्ये थुगु बहा पेंगु स्थानीय लाना चंगु खनेदु नेपाल भाषा चाहिँ वंडा यु खुशी लना त वंडै अले चाहिँ खुरियो चाहिँ नदी त खुरिया त दु ए ज्यावो न्यू खुशी लना त थासे चाहिँ देको ज्या होखुबा पा अनवया आखा जलवन हकुबा जुबल वो ठोकी ठोचने आटकन के प्रमाण निम्ति कर्णामेश देवशाला इनकी मंगले पेगलन उखे वन साथे होखु छिकल गरे होखु छिकल दे उके न चने प्रमाण जो अलान चने गोला लछिया लुन याक्वे चने सियो टगो बागा सटिया उके पवन्दिर छमटिया लछियंग आटक पूजा चने यन्चोंडो अले अठेटो लक्ष्मीकाम देव चाहिँ लक्ष्मीकाम देव संस्कारित छात्रले वसपोल तो देखो वसपोलसम्म बहुतहरुमा त्यसका आस्तुमा वसपोल आस्तु अनुसार बिहार छौ देखे गण्डकी ज्या चौमले वही देना चौमले सपना जिता चाहिँ परमेश्वर जिता चाहिँ छगके नाबियो गण्डकीमा ल्याएर वेट अने होको रियो थासे रत्न प्रज्वलित रत्न छ अन्न चाहिँ वसपोल खनसार कने वसपोलले पुरोहित यहाँ बिजाबले सरकार छपिनी चाहिँ बिहार देखियो अने देखा अनि बिहार देखा तो जब नरसिंह मा वो रत्न खौ जुन्डी रत्नाकर डाला होखुई चाहिँ वे देखा त्यो होखु बाजु जुख लसिथे लागु थुगु बहाले रुहावनेगु मु लुखाया जख लोहयापी तहदिखपी सिंहनिम तया तगुदु नाप मेपी चिति खपी सिंहनिम न खनेदु बहाया मु लुखा लोहयागु पर्वातया थुके चुए वज्र सत्वया मूर्ति पलिस्थाई ना तगुदु धासा वयाक्वे थिथि देवी पिनिगु मूर्ति अंकित ना तगुदु थया गोलुइक देका तगुली पंच महाबुद्ध पि न्याम तया तगुदु थया जख प्रज्ञा पारमिता वो खच्छेरी लोकेश्वर वो जख मुकुट चामरयुक्त बिच्छुपी निमदु मु लुखाया चुए काष्ठकला निर्मित न्यापा छान तया तगुदु थुकिया जख छोलाक्क तिकी छान तया तगु खनेदु एपा पनि चिना तगु थुगु बहाया मु लुखाया दक्षिबे चुए गजु कथ चैत्य छगन तया तगुदु अथेहे लुखाया जवे बाखे हनुमान न तया तगुदु मु लुखा द्वाहावे व जव खम पजन फलसा निगुन खन्के फैतासा जवे पाखे चंगु फलचे बुद्ध शासन रक्षाया नीति महाकाद्यन विराजमान जुया चंगु खनेदु थथे महाकाद्य तया तगु फलसा जुया थुकिया त महाका फलसा न थ्यागुया थनहे थुगु पेकु लागु बहाया सम्पूर्ण दृश्य प्रस्त रूप खनेदै थोय मु लुखाया चुलिन्चु पेट जायना स्वत पनि चिना तगु वापा देग छगु खनेदै थन देगले दुने उत्तराभिमुख रत्न स्वरूप साक्यमुनि बुद्ध विराजमान जुया चंगुदु बहाया प्राङ्गण छपाती चिक अप्पासिया छचाखेर फ थकया तगु दुधासा फलेचुए छचाखेर नित जायना बहाछे वो संगे या मागु थिथे जया नीति दिगिन दना तगुदु
थुम क्वापा ढया मु लुखाया निहने त्वाथया जवा खम थलोत्या किसी आसन याना उकी दियने थलोत्या हे सिंह निम तया सिंहया चुए जख सिंहनाथ लोकेश्वर निम तया तगुदु थनया देव फया जवे देव ग छग सोना तगुदुसा खवे सुथनाप्पा नामसँग ते पाथ्याय नीति वो विशेष अवसरे कुमारी विराजमान याके नीति फ पिकया थ्या देका तगुदु अथेहे देगया निगु कुन्नेन लोहयापी सिंहनिम तया तगु खनेदु थतेहे क्वापा ढया मु लुखाया जख थलोत्या सारीपुत्र वो मौड कल्याण्य मूर्ति पलिस्थाई नातगुदु देगया जवे पाखे धर्मरत्न स्वरूप प्रज्ञापारमिता वो खवे संघरत्न स्वरूप आर्यावलोकितेश्वर अथेथैगु करुणामय विराजमान याका तगुदु थतेहे मु लुखाया जख थ्यान तया तगुदु मु लुखाया चोस्स लीलय तोरण छपान तया तगु खनेदु थुगु तोरण्य दथुई अक्षोभ्य तथागत जवे प्रज्ञापारमिता वो खवे खच्छेरी लोकेश्वर बिजाका थोया चुए वज्रसत्तो अंकित याना तगुदु थुए डोल लिक्क झोलाक्क धनी ख्वान तया तगुदु मु लुखादुने थुगु संगया मुद्य क्वापाद्य उत्तराभिमुखमा अक्षोभ्य तथागत विराजमान याना तगुदु थिथि दिशा भे ब्याचौम वस्फोल्य सिरे वो याको किकिपा छुना तगु दुसा वस्फोल्य कोस्स चिथिकम साक्की मुनि छमन खनेदु मु लुखाया चोस्स ज्वागन तया तगुदु अथेहे देगया नाप्पाङ्गु तल्ले छोलाक्क न्यापा छ्या छुना उकी दथुयाको छ्याले वज्रसत्तो अंकितको तोल छपान तया तगुदु तासा थ्वे न्यापा छ्याय दथुई बैरोजन वो जम खम अक्षोभ्य रत्न सम्भव अमिताभ वो अमोक सिद्धि याना पञ्चबुद्धपि बिजाका तगुदु अथेहे थुकिया जख तोन युक्त जुया चंगु चिकिचा पागु छ्या निपान दु क्वापा ढया नाप्पाङ्गु तल्ले आग देका थन आगमे चक्र सम्बत वज्रबाराही वो गुह्य देवी बिजाका तगुदु थासा वस्फोल पिनिगो रक्षया नीति चन्द्र महारोशन देवी न विराजमान याका तगुदु सयासना दिगु ख यलया चिन्चापा भामध्ये आपला विशेषता जागु ऐतिहासिक व सांस्कृतिक दृष्टिकोण प्रसिद्धको छगु बिहार लक्ष्मीवर्ण संस्कारित रत्नागर महाविहार हखबाहा वो थै बिहारे विराजमान जिया बिजानाचौमा जीवित देवी कुमारिया विषयले तयार यानागु छगु रिपोर्ट आधासा ज्याजुले दिपाया यजु तेंगुदु दिपालिपा हकन थै विषय पुवंक रिपोर्ट स्यादी भई उकी आयत पल्ख दिपा लिपाचित हाकनच क ज्याजुले लस्कु सेनाजना छिसो सयासना दिगु ख ज्याझो नेवा मसिका जिमिस थौयागो ज्याझोले आपाला विशेषता जागु ऐतिहासिक वो सांस्कृतिक दृष्टिकोण प्रसिद्धको छगु बिहार लक्ष्मीवर्ण संस्कारित रत्नागर महाविहार हखबाहा वो थै बिहारे विराजमान जिया बिजानाचौमा जीवित देवी कुमारिया विषयले छगु रिपोर्ट नेभ्याजनागु ख आधासा स्यादिस थै विषय ल्याउँदनीगो रिपोर्ट थुगु आगमे विराजमान याना तपि थिथि द्यापिनिगु नित्य पूजाया नीति थनया हने बहपि चिन्छमा आजु अथेथैगु एकादश थबिर आजु पिन्छ पालम्पा द्यपा फया नेक यागु वो पूजा या मागु परम्परा दुधासा थ्वे आगमे मासे छक दशमिया दि खुनु थकाली निसे छसी कथ वस्फोल पिन्छ दशमी पूजा न्याके मागु चलन न दु
थुगु आगमे था भनेगु मु लुखाया चुए तया तगु कलात्मक खनेदुगु सिया तोरने पेपा फायुक्तम वज्रथर मञ्जुश्री व बुद्ध भिक्षु अंकित याना तगु खनेदु थुगु पंच छाया चोस नु सिया तपि सप्त तथागत पि बथेकी विपस्वी सिखी विश्वभू क्रकुत छन्द कनक मुनि काश्यप व श्री साक्य मुनि छोलाक्क खनेदु थासा थया जख सारीपुत्र व बौद्ध कल्याण न तया तगुदु थुकिया नाप्पा खवे पाखे दानपतिया जपिनिगु मूर्ति अंकित स्वर्णपत्र छपान तया तगुदु सप्त तथागत्य चोस दठुइ लाक वज्र सत्तो न खनेदु थुकिया चुए संगु तले त्रिखाचा छपाव जख ची पागु निपाति किछा छुना तगुदु थोय थासे पंच महाबुद्ध व महावज्र सत्व पिनिगु मूर्ति तया देका तगु दुनासी देगया थप्पांगु पलिफेका तगुदु थोय कथ देगया निगुगु व सोंगुगु पलि छचाली थिथि देवदेविया मूर्ति अंकित कुतुनासी तया पलिफेका तगुदु पलिया छचाखेर फेगन तया तगुदु देगया दक्षिबे चुए लुसिया तगु सोंग चैत्य गजुया रुपे तया तगुदु दथुइ संगु गजुली क्वे ठ्याङ्क वेक पतान वेका तगुदु अथेहे बरिछुइ थुङ्कुपि संगया दुजपि सक्कसिया छसी कथ पापा द्यथे द्यपा फेगु सुथनाप्प नाम संगते पाथ्यागु देखे च्याकेगु नित्य पूजा यागु पूजा फेगु सोंगु प्रहरेन गुम्बासी थ्यागु माज वनेगु आरती यागु थेजागु थिथि कर्म न्याकावया चंगुदु हक भा छछाखेर चंगु बाछे थ्या थ्या लुखा छुना थया जुया तल्ले त्रिखाछा सछा तिकिछा आदि छुना तगुदु थुपी लुखा मध्ये न देगया जवे पाखे चंगु कुमारी छे थावनेगु लुखा फुसे सिया कलात्मक टोन छपातया उके बेता बहान दुम भैरव छु बहान दुम गणेश व मयूर आसन दुम कुमारिया मूर्ति अंकित याना तगु खंके फै तर थौकने कुमारी माया दर्शन यानिति थुगु लुखा छेलिगु याना चंगु मरु अथेहे मु देगया खवे पाखे पूर्वाभिमुख याना भूमितल्ल्या प्रस्तर कला निर्मित वज्रसत्तो दथुइ जवे मञ्जुश्री व खवे वसुन्धरा विराजमान याना तगु दु थनहे छेली दिपंग तथागत छमन बिजाका तगु खनेदु वसफुल्पी सोमद्यया सोराहे लुखातया दथुइ संगु लुखाया तोरने वज्रसत्तो मञ्जुश्री व वसुन्धरा अंकित याना तगु दु थथे थिथि द्यपि अंकितकु तोरने कास्थकलाया अनुपम नमुना नेवया तगु खनेदु नेपाल सम्बत 981 स्थापना यागु थुगु भूमि तल्ल्यास विराजमान जुया जोपि द्यथे थनया वज्राचार्य अभिषेक दुपि अटे थैगु आचार लुइ थुंकु पि सक्कसिया छसी कथ लच्छी लच्छिया द्यपा फे मागु परम्परा दु वज्र सत्वादि अंकितकु कथा नाप द्यपा देनेगु फलचा न खनेदु थोय फलचाया निहने मेगु फलचा अष्टमी प्रत्यय प्रतीक कथ अमोक पास लोकेश्वर जवे भृकुति तारा व खवे पाण्डवी तारा थापनाइना तगुदु पाण्डवी तारा थापनाइना धर्मागार्य रूप बिया तगुदु अथेहे मु लुखा दोहावयव महांका फलचाया लिक्क जवे विक्रमसम्म 2024 साले स्थापित थनया ज्ञानोदय ज्ञानमाला भजन संघ न खनेदु थुगु बिहारस धर्म संस्कृति निस्वना तगु प्रमाण कथ जम्मा नि गुंगु शिलापत्र त तया तगुदु मु बाबाद्य या निहनेस लिच्छवी कालीन पहदुगु अशोक चैत्य छगन निस्वना तगुदु थुगु बाहाया मुख्य आकर्षण जुया चंगु थुगु दुयुगु चैत्य थन गबले निस्वन थैगु ख थौ तकन सिमरु तर सम्राट अशोक थ्याथासे चेदो चैत्य निर्माण याकुबले थुगु चैत्य न निर्माण यागु ख थैगु थापुदु थजाकु चैत्य प्रत्येक बाहाले खंके फै थोय चैत्य नाप स्वाका ग छगन तया तगुदु थया नाप छोलाक्क तगोगु धर्मधातु मण्डल परिभोग चैत्य वो लोहयागु स्तम्भया द्यने वज्र छगन तया तगुदु नाप मेगु निग धर्मधातु मण्डल न स्थापना ना तगुदु अथेहे मु चैत्य अथे थैगु अशोक चैत्य या निहने स्वयम्भू भगवान्या प्रतीक कथ चैत्य छगन थापना ना तगुदु थुगु चैत्य दक्षिबे जुए चुदामणि बैरोजन गजु कथ तया तगुदु थासा थोयाक्वे उत्तराभिमुख याना अमुक सिद्धि पूर्वाभिमुखमा अक्षोभ्य दक्षिणाभिमुख रत्नसम्भव व पश्चिमाभिमुख याना अमिताभ बुद्ध विराजमान याका तगु खनेदु थया लिक्क मेगु छक धर्मधातु मण्डल न स्थापना ना तगुदु
अथेहे पापा देया देगया जख तगोगु माने निगन तया तगुदु मु चैत्य वो पापा देया दथ्वी यक्यकुण्ड वो मन्दपा छपान तया तगुदु आपला विशेषता वो इतिहास भेब्युगु थुगु बहाया मु विशेषता थैगु हे यलया चिन्चाबा बहामध्ये गणन मधुगु परम्परागत जीवित देवी कुमारी विराजमान याका तगुदु वस्पोल कुमारी माजुया त मोहनीय नवमिया दिखुनु खे बाज थाना जात्रयाना ल्याकुली यङ्के मागु परम्परा दु थथे कुमारी जुइम थुगु बहाया संगया दुजया म्या मचाहे जुइ मागु खनेदु थुकुनु थुगु बहाया मचात अथवा थनया फिना मस्त थुगु बहाले वना काय मचात सोमेसित भैरव गणेश वो कुमार कथ वो म्या मस्त च्यामेसित अस्तमात्रिकाय स्वरूप कथ ल्याकुली यङ्का थनया तले जुया पुजारी पूजायाना हे मागु परम्परा दु थन लिपा जीवित देवी कुमारी या तन खे बाज थाना जात्रायना ल्याकुया कुमारी विधिपूर्वक लस्कुस्याना चुके दुकाई वस्पोल्या त दुर्गा भवानी थ्या दुतयङ्का तलेजुया पुजारी पिन्छ विधिपूर्वक पूजायाई कुमारिया इतिहास मल्ल जुजुपिलिसे स्वाफुदुगु जुसान यलया कुमारी मल्ल जुजुपि नेपाले पलिस्थाई नात ममखु ल्याकु कुमारिया रूपे पूजनीय जुया बिजाना चोपी थुगु महाविहार्य कुमारी लिच्छवि काले हे दुगु ख वंशावली उल्लेख जुया चंगु खनेदु सम्पूर्ण गुण युक्तम म्याम चाहे कुमारिया रूपे लिएको ख सर्वंशीय ठुसी कुमार ल्याउदु छिटा चने कुमारीहरूलाई पि मस्त मिष्ट चने मिस मस्त दस कुमारी चने त हिका था अले हई बले छिबो छिनिमा हई अले उके यले ल्याकुली चोपी बाजेपी सता वस्पल गुठी संस्थान पि मनोयन्त्र कुमारी चने ल्याउ जाए ल्याया उके सोम कुमार ल्याइङि सोम यङ्का न बाजे था छेटिया हनैम त कुमार त चने वस टोका कुमार के छु गना कागी या चौंदोला कै कि या चौंदोला छु अफगन डोलर का अयो फुक छिया के रुगा छम लेया वेट कुमारी ना है थथे कुमारी लिएको ज्या धासा तलेजुया पुजारी पाखे जुइगु ख अथेजुया कुमारिया चयन या त यलया ल्याकुले यङ्के मागु परम्परा दु कुमारी ले त तलेजुया पुजारी राजोपाध्याय जाति पाखे पिङ्गु साइड पिकना विधिपूर्वक मन्त्र बोना गोप्य पूजायाना सिद्धि साधना याइगु ख कुमारी जुइम मचा दुरुवा महाम छुन खुन मधुम अभिरूप दुम बालाम वो कुमारी लक्षण सम्पन्नम जुइ मागु खनेदु थथे थिथि विधिपुवङका अन्तिमे कुमारी जुइ त योग्यम मचाहे कुमारी चयन याना खे बाज थाना नसोया बिहारे मु लुख्या बलि पिया लस्कुस याना सिंहासने विराजमान याकिगु ख रत्नाकर महाविहार अख बहाया मु लुखा ढुहावैम खवे पाखे कुमारी छे खनेदै थुगु छेया नाप्पाङ्गो तले जीवित देवी कुमारी विराजमान याना जंगु खनेदु नाग कुइका तगु सिंहासने बिजाना चौम कुमारी माजुया जख वयागु छाल कथिनिगु तस्वाका तगु खनेदु धासा सिंहासनिया चुए मतुन तया तगुदु अथेहे थगु हे मौलिक पहिचान वो अस्तित्व दुगु याङ्गु वर्णगु जामा पुङ्का तगु वो जामाया रूपे वो यागु बसजा नाप्नाप शङ्ख धुगु जन्तर ताय वो हाते चुल्या न्याका तगु खनेदु अथेहे कपाले त्रिकोणात्मक याङ्गु सिनन समायाका दथ्विलाक त्रिनयन्याची तया तगुदु वज्रयान परम्परा अनुसार याङ्गु वर्ण सहितको त्रिकोण मुद्रा अपार व अलौकिक शक्ति दही थैगु मान्यता दु थन वस्पोल्या दर्शन नीति निहानिथ आपला स्वदेशी व विदेशी पर्यटक त वहावेगु याई थथे आपला लक्षण युक्तम वस्पोल्या पाली पवि दिकात गुदु धार्मिक विधि अनुसार यानावया जंगु थुगु कुमारी जुइगु परम्परा आपला नीति नियम पुवङका निची या मागु खनेदु कुमारी माया त सुथनाप्पा मोलुका नित्य पूजाया नीति थनन्ह्योने गौँ वज्र शङ्ख पूजा भ गुङ्गु मक मन्दपा चन्दन थल थाला थ्याका पात्र च्वामो व मेमेगुन पूजा साधन तया तगु खनेदु कुमारी या त सुथे नित्य पूजायाना खे सग बिया लुखा पिने व बहाले छचाखेर चाख पूजा वने माधासा मनिष्य इले आरती बि मागु परम्परा दु कुमारी या त इले बिले जुइको जात्रा पर्वे व पूजा बिजाके मागु परम्परा न दु
गठेकी गाहबा जात्रा बले पुष्पोल्या त थुकु बाहाया मु लुख्या बिजाकीको खसा बुङ्ग देव बुङ्ग हैगु अथे थैगु देव लसवनीगु दि खुनु त पुखुया कुमारी फल्च्या बिजाकेमा अथे हे बुङ्ग देव नहुँ याइ बले लगाख्या फल्च्या बुङ्ग देव र अथे बिजाकी बले बुङ्ग देव साली बले वो लगाख्याले मा सीमा चाहेकी बले लगाख्या फल्च्या बुङ्ग देव नैक्या लुई बले थथी फल्च्या अथे हे देवपी साली खुनु त पुखुया कुमारी फले वो भोतो केनी बले जाउलख्या फल्च्या बिजाके मागु परम्परा दुथासा मेमेगु ज्याखेन कुमारी बिजाके मागु खनेदु अथे हे मोनी नखया टिका खुनु कुमारी माजुया लात सिनदिगु चलन न न्याकावया जंगुदु थथे हे थिथि थासा वइको बाहा पूजाया छोलेन हख बाहाया पापा देव फले पुष्पोल्या त बिजाका पूजा फे मागु चलन्दु थथे निवा समाजे कुमारिया त तलेजु भवानिया प्रत्यक्ष रूपे कया त गु खनेदु कुमार त या बछियो पूजा सुते दक्से पहिला चाहिँ नि नील काउनी जुल नील कया चाहिँ नि छे चोक्कैना कुनी बछिला मन्द चोया अले चाको पूजा गुना तले वया चाहिँ नि छे कुमार ठया वया चाहिँ नि नित्य पूजा सुरजी नित्य पूजा सुर चाहिँ नि 1.5 घण्टा शिरै अले शिरेका चाहिँ नि अले दर्शन सुरजी गछि नित्य पूजा शिरिबले 9 लिपत देवमाया अन सुतेयुपति छे नेउ फुयाबले श्रीबले 9:30 दर्शन सुरजी अनि कुमार त चाहिँ नित्य पूजा लागि चाहिँ नि छिट नगरपालिका अले तबाल गुठी संस्थान अले अन छि ये कोशी टोका खाना अन सोठान चाहिँ नि छिट चाहिँ नि पूजा वित्त खर्च बि थुगु बाहाया मेगु विशेषता कथ श्रावण शुक्ल सप्तमी खुनु थनया दीपंकर बुद्ध श्री वत्स महाविहारे बिजाकीसा वया पनि खुनु अथे थैगु यल पंचदान खुनु दीपंकर बुद्ध या त पंचदान फेका थनया सकल दुजपी मुना बाजौ थाना पुष्पोल्या त कया हेमा थन थेनेम बाहाया पिने लस्कु सेना दुत हया थनया एकादश थबिर आज पिन्छ छसी कथ पूजा या मागु चलन खनेदु थते हे थुकु बिहारे दक्षिया दुनिया मागु ज्याजो त थुक थदु क्वापा देया देग बुसार अथे हे आङ बुसार भगवान देव बुसार मूल चैत्य बुसार दीपंकर तथागत बुसार महाकाल बुसार थनया स्थानीय बासिन्दा पिनी मोनी नखया दशमी खुनु पाय बिहावेगु परम्परा नदु थथे पाय बिहावैगु बुद्ध धर्मया अनुरूप कथा वैगु ख आश्विन शुक्ल दशमिया देखुनु सम्राट अशोक अस्ट्रत्याज्ञाना बुद्ध धर्म प्रचार प्रसार यागु दे कथा बौद्ध समाज नालावया जंगुदु थोय दिया तलुमंका थनया आजु पिन्छ थुगु कार्य न्याकावया जंगुदु थथे थिथे देवपिनीगु प्रतीक कथा थिथे वस्तु तजना बुद्ध धर्मया ज्ञान आर्जन याना बने त समर्थवान जुइगु या प्रतीक कथा थुगु जात्रा नापापिने न चाहिले मागु परम्परा दुगु खसा थौकने दिगी जक चलेना वया जंगुदु थन पुनी सलो अष्टमी वो गुला लक्ष्यंक दाफा भजन जुइसा हन थनया महिला समूह पाखेन ज्ञानमाला भजन याना वया जंगुदु यल नागबाटल न्याका वया चंगु इलन सम्यक खुनु थुगु बहाल सोमको याम पाजु अथे थैगु दीपंकर तथागत भि बिजाके माको परम्परा न्याका वया चंगुदु छिसा सोयादिल अपला विशेषता जागु ऐतिहासिक वो सांस्कृतिक दृष्टिकोण प्रसिद्धगु बिहार लक्ष्मीवर्ण संस्कारित रत्नाकर महाब्यार हखबहा वो थोय बिहारे विराजमान जुया बिजानाचोमा जीवित देवी कुमारिया विषय तकया तयार यानगु छगु विशेष रिपोर्ट थुगु ज्याछो नेवा मसिका छित गठे ताल अथे हे थुगु ज्याछो चिकपिन्स प्रत्येक बुधबार बनेश गुताइले वो रिपिट टेलिकास्ट शुक्रबार निनेश निताइले वो हक्न प्रसारण सोमबार सतेश चिताइले नेपाल च्यानल मार्फत सोयादी फै वहे कथा थुगु ज्याछो चिकपिन्स नेपाल च्यानल युट्युब न सोयादी फै छुना कथया छ्यात सुझाव नीति सपुत यादि त इनाप्यासे ज्याजो पाखे जी अनुसाना भाया बनेगु उजफना जना नेपाल च्यानल निरन्तर सोयासना दिस शुभ